Kohimen kopara bait ha utrai Jesus Christ. Ha kenegas ni bangi ken mau kerpang yagi lingdo yagi parish priest jongi yagi bishop jongi bangi duai bakin yo shisha yaga jimpensle jongmen siam bakoi hallo jongi tik kum John Mary Vianney bakoi namargitip Shapaga jingim jongo John Mary Vianney bakoi yawu bon gibriu kila ken po yaki nong suma jongo kila ken po yawu namar ulong ubaduna kili uba star ban krakon ulong uba talor ha kapule kaputi Henry kaya ka pelong ia uba kerau katne namar ba ulong uba kerau kajinge ni osno ha gospel minta kasni u Jesu ong ya kane ka kende kana pilong ba kerau kajinge u John Mary Vianney bakui ulong uba kerau kajinge badula shania telan ia u Jesu ubala kot ia hoy Kibriu kilakran harukam persyayau Henry shibla dojing kermen ula kongu ya kasur bana pojumu badulaya dia kasur bala pasiau hau bad utrai ula kendiu burong ia bad ula kelalong kadak kashin jangka jingma igipap katkung ka jingim jongu ngipule Baula syang sislam ban ngap plapop iki beriu ban penkala ka pamud ya kinompo umde unong yalap ubakarao nang satiaban iala ya ketin Henry haba ula keren shikentin arkentin kaladon ga jimpensle ha ka ketin ka ba ula yalap ban ki beriu kila jauh umat ha ka ba yusno ia ketin bala mi na kashindu jo hababaro ki paralog jongu kila kain po iahu ublay ula kain kordor iahu ublay ula kendi burom iahu kenam ka burom jongu kala priang keleng ha ka paris ka banong kendong ha ka baula syong ka kelalong ka sorba nama ka sarkar Kaladaiban act namarba lemba jamu kaparte kalayobrom habaula syam hakata ka jaka ka as namarula lagu ulindo badan ka jimpens le kerpan nautrai kibri baro kilas kang banyusno syapang kabor bat ka jinga kabatrik kam halojo kaparte kanang bans na utu ya ka jimpens le kabakerpang kabadon halor kilindo jongi badu jo ya anis John Mary Vianney bakui ulong kaduksa na kapenda jongi ladangi koloi ban shashkor ya ka sur jongo trai wad hakamat ki jingsha le bain nila ban se ya kababatam na po jongi ladang ilaban ya rengkat bat kasur jang utrai un sa pensle bat penkantang yangi da kasur jang ngi haban nang banyai rengkat bat utrai hakajingin u John Mary Vianney bakui ulala ban penkala yakinong pop bashirke habau yan hakaduan gadupa banyala yakakubar baba ula ong ublay uyi dia pi habawla yalap ublay uyi dia pi kibriu kila jauh umar kata ka kentin ka ba ula yalap kalong ka badap da ka jimpensle ka jago pare bunsin ula kalad big ya ka ba ude ben yalap Henry kabanang ya kapor ka history jingim jongu kapule kibriu kila wan ban apek ni banyo ya kalad ban shimenda ya kamas bala pule mau kibriu kila yang lain baro shimi
ban yo lad ban plapop hawu hadu katno ko himen ko para utrai ula kintiu burom iawo mumshim dan por ban tia ban dem namar kibre kila turshawu kibrio kisnautu yaga jimpen sle kabadon hapojo ni duai ko himmen ko para hagane gasni naga benda kilindo badon ke jimpen sle arsha knamba nilaban kring ia bon gemensiam ni osno haga gospel minda gasni ujisu ulayai sha ke ilaka sha ka tain jong terus bad sidon ulami nakatain jungi ju ulami nakatain judea ulayino yeki ju badula ila rumno hakatain jungi gentil kiana katain jungi sidon ha ka greek ki kot kaneka tain Phoenicia ka Phoenicia kaladon haka jinsen shar jungi Syria te ki kot ya kaneka tain Syro Phoenicia te ujisu la poi shakatain Syro Phoenicia haka badon Tirus bad Sidon bad kishnong jungi gentil haba ujisu la poi shakaneka tain haba ulam mina ka tain jungi Jew na Judea haba ulastang banya lemba ka tain jungi gentil kalami ka weka kende na ka tain gentil kalawan mi na ka tain gentil kaba mod kalahino yaki blaitao baro kaba kidamane namar ki gentil kimane yaki blaitao kimane bon tilli ki mensiam baman menda kaneka kende kala mino nakatain kiana naka Syro Phoenicia nakatain Sidon kabamut kala ino yaki blaitao baros shadin kala ino ya baro ki mensiam baman shadin nanda kala wan ban mane ya ubale bashisha haba kala koloi banino yaki blaitao baros shadin jonga habaka kloi ben ino yake mensiam bamen shadin jonga kala yakindu ya ubale bashisha unompenim jonga but kala pala kumno yake jinge hakamat ujisu kala ko jisu ukundabe kabamut kala kloi ben pediang yaka tora ka kloi ben pediang yake prophet ka kloi ben ngeit yaka balato hagi jingto jong ki prophet but kala kaloi ben pediang yaka ain temai namar kala haba kala pla mela mukunda bit kane kalonga benda bungi ju kim nush ben pla ka matu jisu henry kane ka kinde kyanen ka kaloi ka kinde gentil ka kaloi ben pla yaka jinge badu jisu la peitiaka kala kot kumno ko kinrad ukunda bit ko kinrad melang ubale but kala duai kumno yisene yanga kala wan nagabindayu nagabinda ka kun ka bapang henry kala kamshim on ban pen ko dia ukul ka kun bapang henry kala on yisene yanga kabamul hado minda haka jingim jonga ngala mane blaita hado minda haka jingim jonga ngala be bon gi mensiam bamen ngalong nampo nga kanong pop nga wan shame ko jing shai janga parte isne yanga melong ukun David melong ubule tang mame marwe medon ga borban mapianga isne yanga mapi gi pop janga ngatit bale ka kun janga ka pangkat ne bale ka tiap pangjur kumne na mar ka pop janga ladam melaban isne yanga ko trai ka kun janga ka niok koi haba kane ka kende kana night ka rikende gentil kaba kayang hakamatu trai kayang nagavenda baraki gentil kane kalongor kawe patka jimbatai shapangane ka benda kalonga dakashin jang baraki gentil manda kala kerpa nagavenda ka kunjang ka kabamut nagavenda baroki himen shipara jonga kibampat snobuttu yakajingi jongo balai baroki himen
Hipara jonga kidon haka jimpam. Kidon haka kete jongo bamen. Kane kalonga jimut kabakala on kakun jonga kap tiapang jur kashitom jur. Kadon haka ti jongo bamen. Kabamut ni ki gentil ni don haka ti jongo bamen. Ngimpat ngawutu ya ublay bashisha. Ngilang mane blay tau. Minda tang mame marwe ko jisu melaban isene yangi. Melaban map ia ke jimbak rajongi nanga melaban kinti buram yangi. Ujisu ula ap. Ujisu ula ngap jar. Ujisu ula yoi ya ke jintrang jongane ke kente. Bagi apostol kila wan bol kila ko jisu kane ke kente kap pintlia yangi kane ke kente kap pinsalia yangi. Panik no yaka balik kawan perta balik kawan yam kayam na marka pop ka bakal lalay badu jiswang ngalawan naga benda ki kilamborot balaja ngalawan naga benda ki ju ula ongkum no ula jubab iya ki apostol omde syakane kente nandau jiswang nganom aya ka jimbam syakik so iya ki ju ki kain iya ki gentil kumukso mindau jisu la karania kane ban kala sautu kala on hoy ngat sautu baki kot ia nga ukso ki kot ia ki jait bendri jungi ukso henry ngalakwa ia ka jimbam na kati jome ngalakwa ia ka jimbam ka mi na kati jome wala da kalong ka bari ngan sabam kumukso ngan sa pediang kumukso ya ka jimbam ka mi na ka kati jomu jisu kalong ka ba ay jingin ka Eucharist bakui ya ka mek pagasnam ngan sa pediang ya upu bala miname ngan sa pediang ya ka dojome ngan sa spinsai ko idealade dagasnam jome watla da kalong ka barit kalong ka ba biang iya nga kane kalong ka jimul kane ka kende kala ang jiswang kong pikrau ke jinge ya ki apostol kim bats kau tu ya kane ke jimbang henry pi gentil pilas kau tu ya ke jingkrau jong ke jimbang ka bapipan badu jisuang ko kunjo pi kan sakoi ko himen ko para kani kalong ke jimpang jinge jong kane ke kende bakalai lai lui ngiru nya banang plakum ne banyo jing lai lui na babun ke jinge jong ngiru ni dua ha kane ke Eucharist bakui dah kabas ngautu ya ka jingkar dor jong kane ka kini ka krem bakui dah kabas ngautu ya ka jingkar dor jong kane upu bayem ha ka jingim jongi kenapa ngiru ngilong ke balai lui ko jisu is ngongu ya me naga benda kane ka kende gentil ka bawan karpan ya me ki kaya ni lemba jonga ya ka jingkar dor jong ka jinge penslay ni vai pai me bangiru ngin put ya me pediang ya me en ya ro ya utai Jesus Christ. Amen.